drop mic na men kasa ade na wo ye ade a chese enye na waye wadwene se no ana be hwe be ma na wunti na maba na wese no men kamani waka se dia me duro ne nam me ban physical eyeball to eyeball what ade na wo yesa ade na wabetina obi kurom na makabia se firi hako ahanya wotena bre na wonya wadwe se obeko ade ne ahosese no obi afrew obi atonkra what do you mean ade na usubate sa dabi o de kura wo na wo kenkan no de kura wo no hene fa pa poteni atworo se kuro we sei edin wo babu na wo a wo gina wo a wo kufra mo konfo no odin wo men ka se me dim lam wo bo bi kuro mu ma ka tro me ne panyina me wo kuro mu ma ka tro se ya ma odan wa ha ya nye ko wo se chenchina atwan bema wo asem bi aka na me ko ba bi asema me wo kan sa de ntino ba betena kuro mu ha kuro mu a edin wo babu ma ka so ye adam asini edi esuma kura no Bible no yanya nyima Israelfo hene fa poten pa na ye wo ba bia na quotation be na kire se krom hafo edin wo Bible no ye Adam asini Abraham asini go pa hye mbo we are the descendants of Abraham. So whatever God has written in is for all of us, including you. Fra one can say edi atoli no sensem we na akeka kire wo mo ye me fie pokua o Israel wo Israel wonim ye krom ye from petia haya era na wo de kwese Israel krom ye ka wo masem a wo say you waka hwan me kana eno no kra cha say masem a wo say you waka hwan me kana eno no kra cha say kana say wonam ni wo ye fo pa wonam ni no me jira no me ye wonam ni pa me so me ka hu masem ye from petia wo so Israel come to stay anya no kra wo be do bi kro se wo ba ye kro no nyina koso enso tama na me bu man no me bu kro no na sane ma we nyina wo hu bi na kro no koso ya na se mo o soja ya ko fa no ko no original na kasa ko tam no ko o me ko ton ba sam o nyina si mem aron dia so otu kwan ana ka cho so o wa no so tumi kasa. That's what the Bible is saying. What is it pa come on, but I've come to stay. Anya no kra I'll never go anywhere. Sanse hunu ya na to awudi afemi kwa hwa me ga kra yes wo kwa so life. Look at you. From the head to the sole of your feet, you are smelling. You say, wow. I like it, baby. I like it. Me nim se na wo ka fon sa da. Na ma na anwene se obetimi aka asema ma na hye me sei da. Wo ye fo pa, wo me se wo nya wo husofo papa dia. Wo sofo ka asema ba nka me kwa me twa ball no be bra wo asem ma di wa kam kakra no. Chesa wo no wo be so ma me hu se wo me. Sa wo nya sofo kafon e kire ni nia ene tro no na se enka akata ntre wo nia akata ntre wo nia papa iron sharpen iron na baba and our modern world will never accept people like you. Why basa so na me no share da won kafon say da ne dey ase wo wura fun mu dum wapoda mana wura fun mu dum na dey wo kika we kam ya cham da wo yakopon na osom no wo so ntumi hwe wo ba so fi be wura fun mu dum na dey wo kika we kam ya cham da wo yakopon na osom no wo so ntumi hwe wo ba so fi be fa body e koy na be dey urade achi wo hia nkwaje mimi hia nkwaje. That's right. Who's here the sexra? Be ma wodi nkwaya sema kasakasa we to be twam na ye ntokwa o. Because ya wo ye no wo ya chamagufuo. Na sa wo ye no me di podua na ade itu ha. Bibia ni ho. Papa, ansada me be ye sofo no. Na me boxer. Wow. Eti mi ankasa me obi na etutu ani pa. Sa. Hwe Bible si Jimi batakola akoma ho. Ade mfia se me wo me ho a me tu dem. Enti hwan ni Jimi no na hwan ni akola no. Me can probably say to another job. Tell you the truth. Wouldn't quite some so me di produce in my home back 20 times. Blah. Dia na wo. Enti me try. Sir. Me try. Dia ni ho. Come on home hobo papa when you see. Papa me man. Temu na be dia man feel no. I'm telling you. I'm in a good mood. Woman go for the Bible to am go be ja na. Wo ba so be so ho. What? Asam awaka no. Anto. My phone ya. Wa yira. Ya hwe ko ye hunu. Wow. Ato ko be area. And I'm the chow. Samuna wudi no. What you mean say hunu? What you got me totally clear. No oba ben. No follow me say. Oba ben. No follow me say. Look at you. Oba ben. What can say mama me nyaje pa. No credit but. Nim come. Oh ya.
One minute, what? Meaning, Sasa, we are so far betting your class, woman. So we are Kana. We are Kana. We are Kana. Kana Chasa Braco, minimum. We are Kana. Ayapa. Unamini. What are you quite? What are you had any power? Young quite blah blah blah. What are you blah blah blah.